hampir kesambar. Kembang api di balik layar. Rekam video suksesnya Drag Race Laksa. Ada apinya lagi. Botol datang Justin, juara umum Drag Race Drago Imi Langsa 2024. Untuk dokumentasi kita, ya. Imi Langsa gaspol. Imi Langsa gaspol. Oke. Siapa yang ngomong? Aku aja. Oke. Bang, kita fokus ke sana ya. Hati-hati kena ini, Bang. Hati-hati kena ini, Bang. Bang, semuanya izin. Kita fokusnya ke drone. Bentar dulu. 1, 2, 3. Kita izin fokus ke drone. Drago Imi Langsa gaspol. 1, 2, 3. Baru ngomong. Mic-nya mana? Oh iya. Nanti begitu ngomong langsung dadah.